o hei Calvary Bible College thian thu kan lo zir chhuah ve na ne ma se silonga omlai ni thunga tuna chuan aizola tian an ron son chawa aizola chuanin a hmun tlaw bak hi ti thei dang kan nei lawa ti hian he level hi lecturer ho office ni om takani chuan ti hianin tuna hianin khun thar bial nge khun thar local o chuan an tlaw a program an hmang meka chunga hian chuan he level hi actual zol zau lai ania hengte hi la in pe lo ema hengte ka me chuanin in pe dewin an la tianga tuna chuanin hei helai atanga graduate po an la om lowin ka khria chu tiang chu din monania molpui salema Calvary Bible College hi son thlak ani ta chuan helai hen kongpo ti hian lo chung thazui to a ka chuk thalo me nga ka chuk pe vak lowa khulai khuanin Aizol College omani chuanin ti hian heng vel te poina kina chuanin siam remani nga ala nuam don khop ani chuanin solom panga toite lale ilang ti hianin Calvary Bible College United Pentecostal Church of Northeast India pathian thuzirna sangber le pui berania ta hian BD thleng tuna hian azir theya BD po hi ziran omnuala chuan khulai khu holan ta hela po hi parking hi om tha angrem khop meya function eng amate an manga chuanin helai po hianin scooty po na tlan chhuat thei nge mani le helai hian soloma hanat lan chhuat theya ti hian campus hi anuam em helai hian chuklak na om boka hei herse te pon lo phun nuala len huna chon nal don khopani ta hian 0 point khat lan chuak theya soloma thei boka ta hian chuklak thei boka amun ma hi anuam khop mai hela ma tak hian la ve thungang hi Calvary Bible College building ania thanglam pangatang kala du ngem an la chin ma tak hian kan kal jok te ang ti hianin na mun ma hi nia ta hian chuklak na oma ti hian two wheeler pot lan thlak the do ni hi ta hian du chuanin ti hian building hi kan hel kualanga ka pe dan danin kan fanga nge heng lai te hi nakina chon lanal do na tuna ri chon ten ala om mai lei fung te hi ti hilani mai sia ti hianin helai hi hall ania classroom te po chung vela te omanga ti hianin an nuai tu no ka kal nei hostel omna te po ani mai theini hei chuan hei tiang te hi tang trial ania hei an lo ta hen store room la hen septic tank veranda boka heng lai te hi nakina kalna ala om chho tur anga ilang noi heng hi hostel room vekani ta ma se helai hi kan kal reng dua thanglam atang hen ti hian kala du de bok ta ni hei amoi BD zirvele mei te po chak omani hi hi hostel ania lai hall an ti khai ta achung library building hetan parking hei lir then lo da sap melom tro hilat lan thak the ka ring renga chun khulai khon government Aizol College om ta hi government Aizol College ani Calvary Bible College thlang lo ka hian omani chu chuanin helai hi dining hall amani le tuno kapan me ki kan lut ringot chin te ang helai hi dining hall ami chauka mi khengten silami ngor chauka hei umhing sang aten lai hian lo lua hei chuanin khoilai ta kala kang helai hian kong hi ti hian a oma chuan
เฮ้ยไรฮีทางเรามาตรงนี้ที่เห็นหันละเวสวยตายละให้ดินิ่งฮอลกันติค่ะเนี่ยเฮ้ยไรโฮสเทลรูมเตนิตาส่วนขี้ไรไปที่เห็นบิลดิ้งออกมาบทเลยไปโดนเหรอขี้ลาเขียนินกันชาวนักข่าวอมเท่าตัวรออุสางให้ไรเฮียนกันจะตะซอกกันกันเตียงซุ่มในเจนตรนเนี่ยโอ้ปุ๊บปุยหันเสียมชัดที่กับวันจักแต่ลุ้โอ้ชวนโฮสเทลรูมจนลุดโฉลงไม่อีละเฮงได้จะก็ลุดโตเฮลัยเวลที่กันดูไม่เฮลัยที่เฮสตูเดนต์เท่านั้นเราชูงานนวมครบไม่ยะราเฟลฮิคุยละเงี้ยรูมยังเลยโอ้เฮลัยเวลฮินิตาบิลดิ้งให้โฮสเทลรูมเวกันนิตาชวนเฮลัยฮิที่เฮียนกันฟังไม่ยังไงติดตัวฟังไงไหมโฮสเทลรูมที่เฮียนอันนี้เมล่าเฮลัยฮิคู่ไอโซลคอลเลจเนี่ย CBC ก็ไม่ไล่ครับที่เฮียนินคู่ไอโซลคอลเลจดรอ government ไอโซลคอลเลจเนี่ยส่วนมาbuilding ประคัดจอกส่วนนินเฮลัมปังฮีโซไลโซตินทรินิตี้นี่ตาไอลุงเล็กกัลกงอันเนี่ยจนโซละแอปปี้เลยมีสุกันซูมังไงเฮ้ย ZMC เฮ้ยไลบิลดิ้งรุนหลังเปรี้ยวฮีตารมิดกบุนโตฮีชวนทรินิตี้ฮีเฮ้ยแต่เห็นอมตาชวนเฮไลฮีไงเจลเพย์เวลคานิตาเต็นกันซูมโลไงชวนเฮไลฮีไงเจลไลเวลฮีไงเจลเนี่ยSo saan sa Juan? Saan sa Juan? Buho. Hostel he karon kal pop pasar te nang tin ma min tiam long chuma hei helai hi oi bu to e po na ken sak to hei hi umi sa de po ko zukal to long ku kan ram ve kan he to ro helai ngo te po kan ram ania Ngai sa sa an kol kula ku. ngai kan ka var lo lo ngai hian helai hi tian ko ram ve kan ita chuan he ti hian main ro thoku lai khon te ro mal som run thanga chuan tian building nani le una pa hei parking helm tang karong chuanin Calvary Bible College ti an ro tara hei una pa nania hi kan batchmate khane hei una pa rafel anen batchmate khani ta chuanin ka lo ko ro ani lo ko ro khan ti khan kan lang rafel ne hian chen tan lo lang ve chi ro hei ke ni ma tin jung lam ba ka lang lo ti hian hei ke ni pathum hi kanin ngai thin khop mai ken an ni chen zir le pe bb bdn zir le do na ke chu ke zir pe to lo zir pe to lo ni chu bye bye level hi ngai zel pe i pe mai mai a helai vel hi chu wa dar mi alawa eng lawa tan man tur ni hi bo ruak min siam sak oxygen min siam sak turin mo college tan ko quarters le eng mo base he hian ron ting o ka te he ka ui om po ni cheng hi chu i kan oxygen hi tu siam tu om chung pa alumania mi ngot po hi mo om no phaise cha ei hi tian aizol khopui an ne te na veng ming hi chuk sei to lo mai anga hei te na lang chin jong hi ni ta se lampang hei lampang hi kala la velo ti hian hei lampang poi hostel room tho nia a moi ani hei a campus vel hi sum nei de chei hi ka chak Calvary Bible College chi mo so lampang so je ma bok lamania chuan he lai vel hi sipai omna nia YouTube ka nei lo tian kho chak lang dong ani ta heng lai vel te hi Calvary Bible College oxygen ani hlom don ani
กันรำhi a tha khop me zau tha bok sia ti hian Aizawl College building pakhat zo khat ti hian ni ta นี่ช่วยหรือว่า กันnu mo อืม ente pathian hian kanak ro bo hi athuk ru kil lu tu kai riam kala zong chuak zo lo นี่เนี่ยรันทลักสะดุเราจบ i hay nanian min kom don me ne tu na hian kanak ro bo chung chang min zo ta sei ro le min zo le ro le ka chang โบก็ประเทศทุกสัปดาห์มั้ง athuk ru a pot chu ka khonga da ka helo tu na hian mo ka zong mek nia hay zol khu pui chim le mar sak le thlang ka phang choka ka mu zo lowa leitlang pui po chu ti bok ang tin nge khoi lai nge lo dang o hi ke te hei putlung a si te a phai ruang chu lunglei district la hi kan lo la hi ka nei lowa kan la mu zo lo chu ne aka ti song kha kan kom the chu ni sa ta mai thian te hi an ngai om na mai mol pui UPC complex a na sin kut tu na hian felanen a moi nen kan mang me ka lo en ra ule hei ka vlogania na sin kut kan mang me ka una pa fela hei te una pa a moi te sin kut mol pui UPC complex a na sin kut kan mang me ka ni hei hei hi Northeast India United Pentecostal Church hela ya party Thartei party ti mo ko ti lo elo mo fel jing lam halam cholang cheng don ni hi chum vel khana ron tiang lo mo hey na sin kut tu na kan mang me kan ni hi video khan ron eng lo ro le kha ron ka varla min lo la na sin ku ta chuanin akara kal te khan phal lawa hei UPC complex a chon adu ta pu fa na naw ni anol lu tu khoi ka hian wang lo akara ka nasin ku da se na moi ber hei ka moi lu tu na tu ga in nei na de kan kal do na ama son nasin na ne pang party ti che da ola ba se kan kal min mu em to nice kan hot lu tuk in se lo mai mai ni kha comments tu te lan ne hi kan office anita Northeast India chuan UPC te na kan building nei puiber kan headquarters ania UPC Northeast India general headquarters ni azia lian pui mo tur om lowa chuwang chen ti khan kan sei fi ni se hi missions director quarters anita la hen hei herse an lo phuna a lian to khop maya an herse phun hi hei om zu amaya chuan hela hen far lo om boka hei nal khop maya van rang chum te ki an nal khopa mol pui UPC complex ania chuanin so lai ve so garage vel anita yana zau an lo han nuam khop maya hei building main building na noi hian quarters engam zat oma hei Sunday school director quarters ania tian na sin te hian lo ti ve hleka amoi ang rang khop mai ati hian kan han cover zoi anga chuan khulai khu 0 point khanita mol pui 0 point trang kwan tlan chho mai ta ni hemi athang a chi a hianin Rajiv Gandhi Stadium pan na kha om da Calvary Bible College pan na te om bok ta ni chu